ubu abarwanyi ba Hezbollah y'abanyalibani bararahira birenga bakemeza ko bagiye guhorera umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas wiciwe mu gitero ingabo za Israel zagabye i Beirut ku murwa mukuru wa Lebanon kuri uyu wa kabiri. wa anna Israel idha tamadat sanarud as-sa'sa'ain wa annana lan nakhsha. Igisirikare cya Israel nacyo cyatangaje ko kiryamye amajanja bikomeye mu gihe hashize nanone iminsi mike gusa hari undi muyobozi mukuru mu ngabo za Iran ibitero bya Israel biheruka guhitanira muri Syria muri Iran nabo bakarya karongo bavuga ko bagomba kumuhorera no guhora kurimbura na Israel n'imizi yayo yose birahirirwa rero n'abatari bake aho muri Iran nk'uko bo bimeze no muri Liban. Ismail Haniyeh uyobora biro politike ya Hamas usanzwe abarizwa muri Qatar yavuze ko urupfu rwa Saleh al-Aruri ngo rubugwari bukomeye n'ubuhotozi bwakozwe n'abanzi babo b'abanya-Israel, ariko ibyo nanone ngo ntabwo biza kubaca intege cyangwa ngo bibwire ko ari byo byanabageza mu kurimbura Hamas nk'uko babigambiriye kuva ubwo batangizaga ibitero muri Gaza. Saleh al-Aruri yiciwe mu bitero byakozwe na drone ya Israel ku mujyi wa Beirut aho muri Liban. Asanzwe yabarizwaga mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru muri Hamas, byihariye yari no mu bashinze ishami ryayo rya gisirikare Izhar Din al-Qassam Brigade. Mu buyobozi kandi bwa Hamas uyu Saleh al-Aruri mu buryo bwa politiki ni nayo wari nimero ya kabiri yongereje uyu Ismail Haniyeh ku buyobozi bwa biro politiki ya Hamas. Abarwanyi ba Hezbollah rero bariye karungu nabo batangira kuvonereza ibisasu rutura mu ntara z'amajyaruguru ya Israel, ariko icyo ngicyo ni igice bisa naho bimenyereweyo. Bamaze igihe kinini n'ubundi bahagabiye ibitero byakajije n'umurego cyane kuva ubwo Israel yatangizaga intambara nayo muri Gaza mu kwa 10 k'umwaka ushize. Ismail Haniyeh idoha muri Qatar ati icyo Israel n'abayishyigikiye batazi kugeza aka kanya batarasobanukirwa nacyo ni kimwe: waba ufite ubwenge buzemuke bwirute ko wadutsinda binyujije gusa mu kwica bamwe muri twe mu gihe turi umutwe w'abarwanyi b'amahame y'uko abawushinze n'abayobozi bakuru bawo bicwa ako kanya bahita bahindurwa intwari n'abazize ukuri gushingiyeho intambara turwana. Icyo bukoza aho ngaho ahubwo no guhitana ubuzima bwe gusa nk'umuntu umwe, ariko ku rundi ruhande ukaburushije ahubwo gukarishya cyane amahame yo kugumura abasigaye. Ibyo si byo bishobora gutuma rwose Hamas itsindwa. Uyu Bwana Haniyeh kandi nawe ari ku rutonde imbere cyane y'abandi benshi bahigwa na Israel kugeza aka kanya ngo becwe bahuzwa n'ibitera abarwanyi ba Hamas bakoze kuri Israel kuva kera. Naho Saleh al-Aruri wiciwe muri Beirut hari haciye imyaka myinshi nawe n'ubundi ashakishwa na Israel ngo yecwe. Uretse n'ibitero byo mu kwa 10 gushize kuri Israel, yarasanzwe ashijwe ubwecanye bwibasiye abayahudi cyane cyane mu bice bya West Bank. Ibisasu rero byarashwe na drone yamuhitanye byamweciye rimwe n'abandi batanu mu buyobozi bwa Hamas. Mu itangazo bashyize ahagaragara aba barwanyi ba Hamas ubuyobozi bukuru bwabo bwemeje iby'imyirondoro yabo, naho ku ruhande rwa Israel abo barashimangira ko icyo gitero kidakwiriye gufatwa na gato nko gushoza intambara cyangwa se kwibasira ubusugire bw'igihugu cya Liban, kubera ko ngo byakozwe hagenderewe gusa kweca bamwe mu bayobozi ba Hamas bari mu ntambara nabo, kandi ngo byateguwe neza cyane ku buryo nta wundi udafite aho ahuriye na Hamas cyangwa se intambara ibera muri Gaza wahiciwe cyangwa se umuturage w'umunyalibani n'umwe, habe yewe ngo n'umusirikare w'iki gihugu cya Liban cyangwa se umurwanyi wa Hezbollah ubwayo. Ariko ibyo nanone abarwanyi boyo mutwe wa Hezbollah y'abanyalibani ntabwo babikozwa, kuko ngo abo bishwe bari barakiriwe mu gihugu cyabo cya Liban. Ngo waza kwica umushyitsi mu rugo rwawe ntabwo ashobora kuvuga na gato ko nta gitero yakugabyeho, kuko ari uwo mushyitsi yishe gusa. Ibyo ngo ni intambara yeruye ahubwo Israel basanzwe bahanganye yashoje kuri Liban. Mu itangazo rya Hezbollah bati aba n'abicanyi b'abayahudi abanzi bacu twese nk'abarabu b'abayisilamu, nyuma y'amezi 3 yo kumena amaraso atagira ingano ya bene wacu mu ntara ya Gaza no gusenya byose bagashyira hasi, ubu ngubu bahisemo noneho guhiga n'ababahungira ahandi mu mahanga ngo babarimburire rimwe bose. Ibyo ngibyo ntabyo bazagiraho, kandi twiteguye kubahorera uko byagenda kose mu buryo Israel aka kanya idashobora no gukeka ko ari cyo kigero twabigezaho. Kandi nta nubwo ari twebwe twenyine muri Liban cyangwa Gaza Israel yibasiye, ni twese hamwe nk'umuryango w'abarabu mu gice tubarizwamo. Nibyo baheruka gukora nanone bicira Razie Moissavi wahoze mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Iran muri Syria aho yabarizwaga mu kazi ke bisanzwe. Ibyo byose rero ni ibyaha by'ubwicanyi abayahudi bagomba kuryozwa nta kabuza, ntabwo bishobora kurangirira aho ngaho. Hezbollah nayo yahise yemeza ko ariyo yagabye ibitero bigera ku 10 ejo kuwa kabiri mu majyaruguru ya Israel, birimo bine bakoze ako kanya bakimara kumenya iby'urupfu rwa al-Aruri wari umaze gusukwaho ibisasu bya drone i Beirut ku murwa mukuru wabo.
nabone ibitero by'ibisasu bya misile n'ibyakozwe na za drone z'intambara. Aba barwanyi ba Hezbollah bahise bakomereza mu majyaruguru ya Isiraheli, aho bemeza ko ibyo bitero bya Hezbollah byakomerekeyemo abasirikare babo babiri gusa mu gice cya Menera hafi cyane y'umupaka na Libani wabo w'aba barwanyi ba Hezbollah. Kugeza ubu rero mu kugomoka cyane ndetse no kugambirira guhora biva kuri Hamas na Hezbollah kongeraho n'igihugu cya Iran ubwacyo, umuvugizi w'ingabo za Isiraheli Rear Admiral Daniel Agari aravuga ko izo zose ari intambara barambyemo, n'ubundi izo mpande zose ngo basanzwe baziranye ko ari abanzi babo, kandi ngo nta n'igihe batahanganye n'ibitero byabo, ngo nta gishya kibirimo. Naho ubwirinzi bwa Isiraheli bwo ngo buri ku kigero cyo hejuru kuva ubwo Hamas yagabaga ibitero, ku buryo rero ngo n'ubundi bamaze imyaka myinshi nta gihe babayeho batiteguye ibitero abo bose bashoza kuri Isiraheli. Ngo nta gishya babona mu kuba noneho bakomeza gutangaza ko bazahora cyangwa bakagaba ibindi bitero kuri Isiraheli. Ku ruhande rw'ubutegetsi muri Libani, Minisitiri w'Intebe Najib Mikati yamaganiye kure cyane icyo gitero cya Isiraheli ku butaka n'ikirere bya Libani, ati nta kindi bagambiriye abangaba kitari ukudusunikira natwe mu ntambara nabo. Naho muri Iran, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wageze byavuga kuri icyo gitero cyahitanye Saleh al-Aruri, ati ni igikorwa cy'ubwicanyi bubi bushoboka, amaraso ye nta kindi kizayavamo kitari ugukuza imetse y'amaboko y'abarwanyi yari ayoboye bakarushaho ahubwo gukarihana Isiraheli. Ati ibyo nta nubwo ari ibintu bireba Hamas yonyine na Gaza cyangwa abanyapalestine gusa, biratureba twese muri aka karere n'abandi bose mwese ahabarizwa abarwanira uburenganzira bwabo no kwigobotora babakandamiza nk'ibyaba abanya-Isiraheli bakorera abantu bacu. Naho Minisitiri w'Intebe mu butegetsi bw'abanyapalestine Mohamed Shtaye ati Isiraheli ntabwo ari intambara irimo, suko zirwanwa, barakomeza guhotora ahubwo abantu mu bwicanyi bakorera hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri aka karere. Ingaruka rero zigomba kubivamo nabo bazitegure neza, ntabwo bishobora gukomeza uko nguko, ni ibintu bigomba gushyirwaho iherezo rya vuba. Ku ruhande rwa Isiraheli babishimangiye kenshi babisubiramo kugeza n'ubu ngo Hamas igomba gusenywa burundu, bakica n'abayobozi bakuru bayo bose nta n'umwe usigaye. Iyo rero ngo ni intambwe yatewe kuko bagomba kubahiga umwe ku wundi aho babarizwa hose mwese, igihe cyose ngo byabafata, kimwe n'abanazi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ngo ntabwo bazaruhuka hari n'umwe ukiriho. Hagati aho icyo ni igitero Isiraheli yakoze muri Libani hicwa umuyobozi mukuru wa Hamas, ariko ubwo kirarebwa nanone mu buryo bwo kwaguka cyane kw'iyi ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Ni nyuma y'uko hari haciye mese mike gusa nanone Isiraheli yeciye muri Syria undi muyobozi mukuru mu ngabo za Iran. Ni mu gihe kandi nabwo mu nyanja itukura abarwanyi b'Abauti bo muri Yemen nabo mu gufasha Hamas batangije ibitero bikomeye cyane byatumye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abandi benshi nabo bahururirayo. Naho umuyobozi mukuru wa Hezbollah Hassan Nasrallah yahise atangaza ko Isiraheli igomba kwitegura ibitero byo guhora no kwica bamwe mu bategetsi n'abayobozi bakuru babo mu nzego zitandukanye bahorera bwa Saleh al-Aruri wiciwe muri icyo gitero cya Isiraheli ku butaka bwa Libani. Aruri yakomeje ubundi kugaragazwa kandi nk'imikoranire ya hafi cyane na Nasrallah. Ibyo bikaba nabyo ari ibisanzwe kubera ko Hamas na Hezbollah bakorera hamwe hafi muri byose mu nkunga z'amafaranga n'igice kinini cy'intwaro barwanisha bahabwa na Iran. Ibyo nanone bikibutsa kandi ko Turkiye nayo imaze iminsi ikozanyaho bitoroshye mu magambo n'intonganya na Isiraheli, aho Perezida Recep Tayyip Erdogan avuga ko ibikorwa bya Isiraheli bikomeza kugaragaza ko Netanyahu ntaho atandukaniye na hato na Hitler, ahubwo ko ari na mubi kumurusha, mwetu umwicanyi wasaritswe n'urwango ku Barabu n'Abayisilamu muri rusange. Ku kigero nk'ecyo Hitler nawe yari afiteho cy'urwango ku Bayahudi yarimbuye, nyamara Erdogan akavuga ko Hitler mu bugome bwose yari afite watigeze ashyigikirwa n'abandi ngo anahabwa amafaranga n'intwaro nk'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirunda kuri Isiraheli igihe cyose. Ubwo ngo Isiraheli rero ibyo ikora cyangwa ifite ubushobozi bwo gukora byaruta kure cyane ibyo Budage bwa Hitler bwakoze mu ntambara ya kabiri y'isi. Yewe ngo nta n'intwaro kirimbuzi Hitler yatunze, ariko abanya-Isiraheli bo barazifite. Hezbollah iheruka gukora urutonde ruriho amazina y'abantu 138 n'amafoto yabo yemeza ko bishwe mu bitero bitandukanye bya Isiraheli ku butaka bwa Libani mu minsi mike gusa ishize, barimo n'abandi muri Syria. Abo ngabo ngo barimo n'abanyamakuru. Ubu rero ngo ni igihe kuri bo cyo guhora cyageze. Hagati aho ngaho ubu muri Isiraheli nabo ubutegetsi n'igisirikare ngo baryamye amajanja mu buryo budasanzwe kurusha nuko bari babyiteguye ngo izo mpande zose bamwe bashobora nabo koko guhera aho ngaho bagakaziye ibitero byabo kuri Isiraheli. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika,
Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufitemo ubunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788442127. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza ahantu ho gukorera ubukwe heza cyane? Gana Inzozi Park. Umunsi wawe w'ubukwe ni umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Gana Inzozi Park. Urahasanga sale nziza ndetse n'ubusitani bw'akataraboneka. Muri Inzozi Park twabaha n'izindi serivisi zose mwakenera mu birori byanyu nka dekorasiyo na sonorizasiyo, byose ku biciro byiza utasanga ahandi. Dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya sitasiyo Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa twohereze WhatsApp kuri 0788 33 69 32.